Waitundete na leta isiza makondero mkamata singirwa kabare mulingo gwa mashego gulinge nsene irungu lya bwikare mshena gwa bukanga waitu nasindika nyondo binura rwasangura mambare kabare shenye korana gaja msingi ni warankwataga prasta ninye kakwasika kako zako bagaire kakabuto saba kakalibata kakabachumba gizanto nganira bajege mati mstarabu mwana umuwaya umwana atagira kabina muntu engonzi bwa yaba nto mwana mfurakani nkunira buri muntu mtona mkuru netinga ya muntu nango abane mkunshambagiza nyeni nyobeta bwana matata umtata sogeze karamu kakurenga tamono kireki na jaba kwata tingi ambigata inyemba mati mstarabu timba muarabu mba muafrika matata ngoma ni ndoba onke pata ngira makono shaga na tata na taiko manyane ngao yampata. Iyo kwata watata warata rabata ragata ibana ulitumia muda gani labda kuzijua hizi mambo hizi? Hapana, hizi mambo unajua ukiwa msanii bwana kuna vitu huwa vinakuja automatically vinajileta vyenyewe. Kwa hiyo mimi sinaga muda, yani kuna vitu huwa vinakuja ghafla nafanya. Mtazamaji, tunaye msanii wetu ambaye anafanya vyema au kuitwa Mati Mstarabu. Sasa Mati, tumekufahamu kama Mati Mstarabu. Kwa mtazamaji labda natamani kufahamu unaitwa nani, labda ni mzaliwa wapi? Karibu. Asante sana kaka. Mimi kwa majina naitwa, niliopewa na wazazi, kwanza nianzie huko. Majina niliopewa na wazazi naitwa Martin Jason Kieshe. Lakini majina ya sanaa naitwa Mati Mstarabu. Okay. Yeah. Na wewe mstarabu kweli unaonekana? Asante, sijui labda wewe unanionaje. Naam. Umetulia kabisa. Na Mati Mstarabu, kwenye kuimba haujaanza jana. Ni kweli. Kwa watazamaji kama wanajua, wanaelewa, wanatambua kazi zako, bila shaka una historia katika upande wa burudani. Yeah. Tunakumbuka enzi zile unatembea mashuleni huko, unaigiza, unafanyaje? Hem, tupe kidogo historia kwa ufupi kidogo Mati Mstarabu. Ulianzaje katika upande wa burudani? Mimi kwanza wale niliosoma nao walisi labda mimi nitakuwa muigizaji. Sababu nilianzia huko pindi niko shuleni ilikuwa ni kuigiza hivyo vya kitototo vya shule, lakini kugundua kipaji changu na kuanza muziki rasmi ilikuwa ni mwaka 2012. Kwa hiyo takriban sasa hivi ni miaka 14. Nilipokuja kuimba sasa, kuimba ndo watu wakapokea, kwa sababu mimi nyimbo yangu ya kwanza ni Bosi. Na ile nyimbo ya kwanza Bosi? Yeah, tunaijua hii? Bosi, yeah. Ndio nyimbo yangu ya kwanza kabisa. Kabla tuipeleka kidogo tu kwa sekunde 3 kwanza hiyo. Inasema bosi ninkusima bosi orokuboka mpo mulimonye iwe chonka iwe bosi nonshasa katikugyo malipo iwe. Ngoja tuianzishe mtazamaji, nataka tuianzishe Bosi yenyewe, tuiguse live kwanza, aipike mubashara moja kwa moja. Ni Mati Mstarabu mwaya rasmi. Kamo mtoto wa Bukoba Bujugo Rukaka nakuja namna hii. Kantiga karonda iyo twele bosi ninkusima bosi orokuboka mpo mulimonye iwe chonka iwe bosi nonshasa katikugyo malipo iwe mwezi gwaraba ogwa mbere ogwa kabiri tinkabone yera ogwa kashati otyo bolinzire awso mukabana bange baliaki mwezi gwaraba ogwa mbere ogwa kabiri tinkabone yera ogwa kashati otyo bolinzire awso mukabana bange baliaki ino mukazi nabana nazaire nkabatanu abandi balio mshure nobunuzi bwo mulimo no bumanya bosi wangere kakundiza kaziro mwezi kwa harapa ogwa mbere ogwa kabiri tinkabone yera ogwa kashati otyo bolinzire awso mukabana bange baliaki bosi wanisha beira lyange nanyo mukani ne familia awso mukabana bange baliaki bosi wanisha beira lyange nanyo mukani ne familia abana bange nibenda kulya omukazi bulikiro mjundwano bosi wanisha beira lyange nanyo mukani ne familia abana bange nibenda kulya omukazi bulikiro mjukungana bosi wanisha beira lyange nanyo mukani ne familia abana bange nibenda kulya omukazi bulikiro mjundwano bosi wanisha beira lyange nanyo mukani ne familia abana bange nibenda kulya omukazi bulikiro mjukungana maro mulimo gwawe ngukora nkabo kamarenge okutonga zibendwan ganira mani gange bojo kaziro
no mnako mnyaruganda tibirungi kubatali twakubaro ina moto kama nigange ni bobu bosi bwawe mwezi gwa araba ogwa mbere ogwa kabiri tinkabo ni yera ogwa kashati wote bolinzire auso mukabana bange baliaki mwezi gwa araba ogwa mbere ogwa kabiri tinkabo ni yera ogwa kashati wote bolinzire auso mukabana bange baliaki bosi wanisha beyira lyange nani omukanyine familia abana bange ni benda kulya omukazi bulikiro mjundwano bosi wanisha beyira lyange nani omukanyine familia abana bange ni benda kulya omukazi bulikiro mnyukungana bosi wanisha beyira lyange nani omukanyine familia abana bange ni benda kulya omukazi bulikiro mjundwano bosi wanisha beyira lyange nani omukanyine familia abana bange ni benda kulya omukazi bulikiro mnyukungana bosi ninye Mati Mstaarabu mabosi umwana wa Rukaka wapi mheshimiwa diwani kafana bo huyo kamba gambira mabosi mtaku ntamu wachonka nyoro nkora omwezoro gugobo mkazi omwangambaza atito kalipirwe amanyama eranto aro mgenda kume bosi takandipire amanyama eranto mkonyagi bosi takandipire mazima mbiti sasa tabia za mabosi abandi ntimarati zirungi mulimo nkukoleire chonka soko nzungusha kwaki oronda kutongo tinyenkyo ije oronda ijanye nkyano nyeshereka abana bambalira ninjaro mwange kanyamiro mwawe netogota orota na yeranko shambye nyamo mwange nakadaga konkati nkagura tikwamba ninkujuma bosi wanye ninkugambiro leke kunjangura kaziro mwezi gwa araba ogwa mbere ogwa kashati wote bolinzire auso mukabana bange baliaki mikorabo zangu nyingi ni wale wasanii ambao ni chipukizi yani lengo mimi natamani sana na mimi kuwainua yani wale ambao wanaona nafaa kuwainua huwa sio mgumu sana kwenye hayo masuala ya kuinua labda sema mwingine inakuwa ni uoga anaogopa kwamba labda utakuwa unavimba lakini mimi huwa siko hivyo. Na tunaona mfano kama bosi imejulikana hata dunia kwa ujumla waya wako Ulaya kule wanaielewa wanaitambua vizuri sana. Lakini kuna zingine amba zoga ni mpya zinajulikana kidogo sio kwako peke yako bosi ni kwa baadhi ya wasanii wengi sana. Utasukwa ni nini? Kwa nini? Za zamani ndo zina lakini au najua ni ile wanaosema gari huwa ni la kwanza. Hiyo haipingiki. Kwa hiyo nyimbo inayokutambulisha kama inakuwa ni nzuri huwa hivi na hususan ikiwa ni nyimbo ya ujumbe. Kwa hiyo mimi zipo nyimbo nyingi zinafahamika, zipo nyimbo nyingi kama Kaigiro, kama Nyegera, Mbasi Miseki, Uaminifu, yani nyimbo ni nyingi sana. Lakini hata nikiendaga kwenye show kama sijai perform boss watu yani wanakuwa wanasema huyu ni Mati Mstaarabu kweli ama tumechakachuliwa. Kwa hiyo mtu anakuambia yani hata ukisema kama anamaliza show kama huja perform boss unaona kabisa hawajalizika. Unaona kwamba ni nyimbo ambayo hata mimi mwenyewe naiheshimu, ni nyimbo ambayo mpaka leo hii kwa sababu fikiria miaka 14 mpaka leo hii naishi. Kwa hiyo ni nyimbo ambayo naiheshimu na watu wanaipenda sana. Nimekuletea ugali karibu. Kwa kuwa wasanii wananipigia anaanza anakuambia kaka hivi mimi nikitoa nyimbo nitapataje hela? Yani yeye anawaza kwamba akitoa nyimbo tayari hela zinaanza kudondoka. Sasa hii haipo. Yani muziki kwanza waufanye kama kipaji. Kama kweli wana kipaji waufanye kama kipaji, wanaupenda kutoka moyoni. Haya mengine ya mafanikio tunamuomba Mungu kwa sababu kiangalia sisi tuna miaka 14 ninavyokuambia hapa. Sikati tamaa na bado sijafikia pale napotegemea nifike. Lakini bado sikati tamaa kwa sababu naamini wapo wanaonikubali na wananitia moyo. Sawa. Naam, tunaona Kaigiro umesema kama ulivyotaja hapa Kaigiro na yenyewe imeenda viral kweli. Licha ya bosi imekimbia lakini Kaigiro ilikuwa unamaanisha nini labda Kaigiro? Nilichokuwa namaanisha Kaigiro maana yake ni kazi. Yani sehemu unakopatia ugali. Tunataka tuende tuisikie live ikipigwa mubashara na Mr. Mati Mstaarabu Kaigiro. Hiyo hapo. Say yeah. Mati Mstaarabu. Hiyo. Kwatire mpumbya bazaire bande Kaigiro nimpiga.
kwatira ibere mkazi wande mkayigiro nimpiga ninshaba munshabire nsharabaru nabande mkayigiro nimpiga bojo kuiga kuina mashanga andi nindi bate bishazini binshara kwaki akanje kuiga obwire bwake ire otanshekanta kukwereza murumna chwe na miyigire shokorera abantu emisharani nye niko kaliro kangenyi taira abantu amaiza mwiga niko kaliro kangenyi terera abantu amabale nonsheka chonkanya bana bandishoma shenera abantu enkwino nsheka chonko mwange mbaliani banywa nindi akakakangenya konkoreire dito ekibikuiba nindi akake nintukuze mpundo majura ekibikuiba nindi akake nintukuze mpundo nye ekibikuiba bojo kwatire mpumbya basaire bandi mkayigiro nimpiga kwatira ibere mkazi wandi mkayigiro nimpiga ninshaba munshabire nsharabaru nabandi mkayigiro nimpiga bojo kuiga kuina mashanga andi nindi bate bishazini binshara iwe mpigi kyo mpigire birungi kankuwa niko mkishasi iwe mpigi kyo mpigire birungi kankuwa niko mkishasi nagyo buziba kujubabarumna kwatire mpumbya orundi tugenda katoka tukayumba kwatire mpumbya ninye boda boda nagyo mbarabara kwatire mpumbya maraida bataija karese nika bakakanya kankaboroga ninye dereva ntimbuga kamotoka kwatire mpumbya taraki bataija karese nikanye bakakanya kankaboroga ninye DJ ya momoro muziki ninye producer record muziki ninye mudumu ntiago zomba ninye msanii ntimpimba bojo kwatire mpumbya bazaire bandio mkayigiro nimpiga kwatira ibere mkazi wandi mkayigiro nimpiga ninshaba munshabire nsharabaru nabandi mkayigiro nimpiga bojo kuiga kuina mashanga andi nindi bate bishazini binshara amazima kaikaragari mazima noro gatombi shuba getenga iyo buli omona kayigiroke hapo Ori yata corona mama konso uliregi Jodi na Ruta Shobia. Tunaona sasa hivi uswahili ni mwingi, wengine wanaimba hata Kiingereza nini shosho. Je, wanatoboa kwa seria sasa hivi? Muziki wa sasa hivi labda. Muziki wa sasa hivi hauna formula kwa sababu utashangaa mtu anaimba ujumbe lakini asogei. Mwingine anaimba mfano halisi. Mimi kuna nyimbo nimeitoa hapa majuzi inaitwa Kanengera. Ile nyimbo ilikuwa ni vibe. Yaani kuna vitu sawa nimeongelea humo vya asili. Yaani ujumbe mimi huwa naenda nao, lakini ile nyimbo ilikuwa kivibe zaidi, lakini ilivyopokelewa mtaani yani ukiangalia ilikuwa na ujumbe mzito sana, lakini watu wakapokea. Sasa huenda labda wameelewa beat. Kwa hiyo muziki sasa hivi hauna formula. Unaweza ukafanya, lakini sisi ambao mimi binafsi huwa nadiri na muziki ambao hata itokee nimekufa leo mtu akumbuke kwamba bwana Mati Mstarabu aliwahi kuimba na akaongea kitu fulani. Kwa hiyo wanadiri na hilo. Sasa mwingine anakuambia mimi bwana mimi ni mapenzi. Na mapenzi afanye mapenzi kwa sababu haweza akajua atatokaje, kwa sababu tunaona wasanii wakubwa wameimba mapenzi wametoka. Lakini na sisi tunaimba ujumbe tuendelee kuimba. Kwa hiyo mimi nachoambia hao wasanii chipkizi wadogo ambao bado tunajitafuta wasikate tamaa. Cha muhimu wao wapambanie pale wanapopaamini na watatoka. Lakini wasije kwa mawazo ya kwamba akitoa nyimbo ameitoa leo tayari ametoka au amekuwa tajiri. Hapana. Muziki ufanye kama kipaji chako, haya mengine tunamuomba Mungu. Iko hivyo. Unatuagaje sasa? Tunataka tuage hapa angalau. Marota lishekerera kishankaroko liruta tumba. Au ijuke nkurukumbyo koni ya zaire mainda. Ama kunega shaga biona inyamara nikyongendera. Kani nyantashekana bana kagejungira. Ijuko buntumbushage bintu. Nyantashekana bana kagejungira. Ato mesizeta wa ikaranga. Ninkuijukia osheke nabo. Obe nabo, ogambe nabo, chonko ye kaze batamanya siri zawe. Tibuli omo ya kushekera na kwenda. Ondiji ya kushekera kumba na kuliro mwishuka nkenda. Amaishongera, amainongera, empambonizera, chonka mtima na agiraki. Na iragura ningira ntinako kagiaye. Hivi ogesheke nabo, tumeshaigusa bado tuigusa? Bado, ile. Ni ya kwako hiyo. Nyimbo ni nyingi. Inaitwa Livinus Karoli. Shukrani sana Mr. Jackson Philbert ambao umefanya tuweze kuwa safi kabisa hapa. Tuseme bye bye. Ciao.